MCO municipality ura kinyokurira giti kia mubunge wa Imenti North ugite siasa cia gicigo kiu niteka cigarukite na gutwika siasa cia kugura kura na mbeca. Murega ugite babengi babara bakurira giti ki batithiritwo bakithikira mathina jaraja gukurukirwa kinya ni muringi kura ende bauraga bakeja kagitene kaithurano arabaguraga thingati na mbeca. Murega agutemanite na nene ba boda ara kinyoriti antu kuthura mutongeri uria wabarikanaga magita John na tigita ra kithurano akimwandiki wetu Watoto Muthuri Muriuki ari na nteto inji na njira endiko. MCO municipality Murega urenyo kuromba gitikio bunge kino Imenti ndio narua atirimre na atongire mwanya bekundi boda augite nandi ndere no Imenti pababa pare hapa kuchina nabo baringa siasa cia mbeca untu bria kuregana nabu ankwendo ochiuria kireme yake ta urete ridai magana ngana miaka ngana etano tukia karamu miaka etano magana thatu imbete ngana mwaka 60 ngana o mwaka nekengo kwera no bebo ujinga no nto wo mwikeria bunge yake tatea aguteta ira kenda maisha tateka gete atea tatekome lakini ande na kumenya antu weto gutetera ora kiria kwenda ne kabeta giga kweja kugida atea okunenkera arafu na ndio karonga mau ukauga ore tulete na ruibwega sana mheshimiwa karingirwa ingeni karora buringa asante sana mheshimiwa karingaro kemia divi tai kerongio nengerio mwari akiuka gitaka aringe kura batibito teka antu barabe na mbeca indi babwitu tekera antu baraba komba batetera na baraba gitaka economic policies kuringana na sheria schedule 4 katiba ni ya bunge barato kuikia nariko nare ibo bateri kogita policies ire cia tuma inyana ba thoma economy yete kethro ne ku industrialize bakethro ibakona mbio bakona ngugi but these are serious issue ogote kujokea na maana otozo kile na maana lakini ote umenya kure uo karingane bo affect nya mwana ogo dogania ande hii binge mbio lakini ote umenya kure u mwana okweka mwata kithomo gikega ikamwata ine opportunity ya rozo egutongeja nikia woni bikia bunge kagite mbio kagite into mawatho jara nyabo za gutethia no mbethiro nte kunengeregana na arua lakini ngago severa mathina jara ukurukira we mtu mbio boda barabara je maturundi utekira mbecha za CDF poverty provenance in terms of billions tuko pamoja hoi toko nindi mujumbe tuitaga utongolingira siasa tutege mtura umbo tutarira billions 3 trillion utikigawana aliko CDF yo ni guarantee itakuja na the same case na county level ile iko ja direct tutege na ora ungiomba korobe karunga makoromone au atudokero tutege into bira bingi omba koiza akiuga mubunge ora wiku atibiri kuigwatia ati kungugia kwenda kuthirikiria no ntweta Murega agacitaniria kuthirikiria mirandi iji na gwitenge ireka guna ndoba no Imenti ora wiku abwire ngugezete kuga kathiriria Murega akeza gite atia athiriri ke kethro gite atia mwakazumu me akene wenge ne kugeta hata project ile tukombotedia ntuweto ni public participation sawa koto ina plan ito komenya ina atwetete tato kuromba kura tutena mbio tutena mpangilio no ito kwenda no Imenti gaitano siasa imbeta siasa isera ile anto bakugeta atia akwendia ngiri potera weru weekend Watoto Muthuri Muriuki.